Жігіттер, ассалаумалейкум. Болып қалдық айырлы. 8-ді. Şu қанша болып кетті, шепім? Ава, қанша oldu? 9 болды. Қозы қошқар бұл? Бұрғачы етті. 9 мың болды. Ең шаққан базар Қырғызстандағы бұл. О, шаққан базарда бүгін азырақ адам бар екен жақсы. Бияқ қыдырауыз. Аяқтан шығып бияқ қыдырауыз. Oldu şümeden. Bir dakika videonun 15 minutlik video çıkaralım senden. Aka kaçta otağız sen bunu? Kaçta otağız bunu? Aldık. Kaça kaldınız? 64. 64 kaldınız ha? Baylayız mı abi koparıp? Boş kovar ama birden gibi bakalım. Ha, birden gibi baylaysa? Ama. Bu yıl jaylo koradıken gelip baylatken biz ha bunu. Так, дағы. Алыңа сатылғандары көреліші. 8 қайра баштан. Мұны 73 болды өлі? 83 болды, бұл жалғыз, а? Баласы. Мұны тұшындырпа қуы? Бірінші оласы бұқа тұрпы. 73 болды. Нарқысы 56. Нарқысы 56 болды. Пайдасына береміз бұл оларды. Нарқаға бұл санат алып осында, ка? Не көңі санады, қа? Құнажынарға? Шындай олған құнажынарға? Бұл. Қанша санат алып жақта? 77? 76. 70 болғанды 35-тен 38-ден болғылдып сен, шында? 38-ден шында құнажынар болды мұна. Хоп. Та, жігіттерім, Алмазарға тұры өргенден уақыт кеттеді. Даң, бияқтан тартып, қайран ар жақтар алап, аяқтан қылып, қазір оқшаштыра алдады. Бияқта сода күшті олдадына. Қаштан әке қолын тартып қойышы бардына. Қолын тартып қойындағы, мойынына семіндағының. 37 oldu. Қайсы олдады, қана айтып беріңше. Мына ұшақтағы қошқор нар жаққа сода олдына, көрдесіңар бі? 105 bin пайда geldi. Мына кетті мына, кемі қошқор өтсі мына, жиын. Оша нарқы еко, мына қара менен. Мына кетті. Еко сода олдады, кеткен жоқ бақ, қанша олдады? 37'den oldu. 37'den бері отауы. O. Сұра отауы. Sıra oda toşun. Belbeye tatege. 37'den бері отады екен. 37'den de қарзам олдады екен, да? 37'den емес екен, 37 екен, еко. Еко 37 екен, мына, сода олдады. Өте қыз олдады, бұзбайын соданы. Еко 37 олдады екен. 37'den емес, адашы айта алдық біз. Мынаяқтадағы сода олдады біроқ, білінбеген мен. Қозыны қаралы, қозыны. Қозы емгенде қойды секірте қойды да. Адыраз тұрдым. Жақсы беріп алған. Қанша беріп қойды да? 12 жарым берді да? Мұны еркек қозы. Erkek. Қозы еркек, 12 жарым берді өзіне. Şolan yani YouTube'a şarkı oluyor da çıkmıyor. Duyuttum 12 жарымға бербейді. Қанша айтып шаке қой? Қашы ұлырақ қой? 60. Еліге келік үш берейін мен. Яқта сода, қайрыл болды сода. Ова, қанша ер қойдыңыз? Бір бөл соданын бұзайын ем. Қанша ер қойдыңыз? Екон ова? Екі текеге бе? Екі серкеге 11 жарым берді. Екі серкеге 11 жарым берді. Біроқ пока сода бүтілік. Біроқ. Шоланы такасың ба? Досым така қанша екен? 11 жарым отауыз, а?
Алдында ешкісі дағы бар. Алдыра тәке ба? Кішінекей. Бұл çoğun 11,5 отауыз. Сәке қанша екен? Кішінекей ше? Ne oldu çok kişiye köp? 5,5. Мұна Kaça verdi baza? Şey şu sana kaça verdi baza? 8 berdi. Şunayla da 8 berdi bozarına. Şurada ekan. Бұл 8 lira, 7 lira ekan. Navam az. Tekeyizde жүрген ekan. Saposu kaça? Bunga bazar 8 berdi vermedik. Narkı aytılış bası 5,5. Böyle 5,5 Arkan almasıradağız. Aka kançaga verirdik bunu? 14.400 болды. 14.400 gördük ha? Semiz. Koy. Boz koy. Boz koydu verdik. Teyindese totağız bir yakta. Boz koy. Qaysiga? Aka qaysiga? Buni narxo, bunaqa? O 100 so'mdan bayib ketdi. Qancha berdi asava? Bir silkib qo'ying. 7 berdi, 76 berdi. 70, ha buna. 77 berdi odam, avam berdi 76. Buna sodanın eng şireli jeri da buna. Sodanın eng qiziqli jerleri da buna. 7700 berdi, avam 7600 turib otadi buna. Bu berdi 100 so'm problem emas, shunda o'zi kayf da buna. Yega reklama oldu. Yaxshi. Bo'ldi. Bo'ldi. Erkek bilan bu aka? Urg'achi. Yetdi. Qo'zi qo'y. Jigitlar. Bu suylay turgan odamlarga do'stlarim aytmoqchiman buni. Suylay turganlar sodaqlab olmay yuramiz. Tushunmi aka? Suylay turganlar sodaqlab olmay yuramiz. Bozorga kelishdan olsatalardan qo'rqib o'tamiz ha? Buni do'stim suylay turgan do'stim yuradi buni. Qanday do'stim? Bu men do'stim bo'ldi. Qaysi qancha? Buni qaysi qancha ko'rsat. Buni qaysi biri? Buni bu. Bardығы biri qancha? Bulu qancha? 3500 ömbü. Ha, var 34 bin dolarda. Var, короче, optum 34 binge beredi eken, ha? Oldu. 35 ken. Sodanı versin, tinç bol. Like basıp koymağa, hoppa. Salabat. Ulan jigitler. Tili barlar sodaqlab жүрөбүz bu yakada. Duduklar sodaqlab жүрөт bu yakada tirичилигин. Qancha olib ketdi aka bu? 21 ming aldınız bunu. Bunu baylayışma bar tagı dalsa. Bunu eksan kılavuz, bunu baylayızına kütür ağınla. 21 ming aldık ekonu. Birisi çoğurak, birisi kişinerek koşkorlar, kozu koşkorlar var. Bunaq berki qara 50 oldu. O 50 ming oldu. Şul oldu 50 ming. Arqancha olib ketdi aka? Arqancha olib ketdi? 64 bo'ldi narxi. 64 ming oldu. Hop, rahmat aka. Bularning masini bilmaymiz aka. Qancha oldu? 65. 65 bo'ldi. Bu bo'ldi 65 ga bayladi. Narxi tarqilib bilmaymiz. Так, bu yoqda daha kuchlilar turadi. Biz turaylikchi. Bahsini bila olamiz bu kuni ham. Sheptar bular qancha olib ketdi, Sheptar? Bo'ldi-da? Короче, bayog'i. Тихо soda oldu. Soda без палева, без никаких лишних слов. O bu qancha olib ketdi bu arqangizda? Jürönükü. 150 görmep be. Kaç-kaçsına? Şu onu 150'ye verilmeye kaldı mı? O şunda 75'ten satılmaya kaldı da bunlara. Ta jigitlerim o. Orusların torpak bukaları geldi buna. Bu kaçta odağız aka bulardı? 65'ten kem var. 65'ten kem vardı odağızda. Bundan daha köp de uydu. Köp. Kaç ştuk var? Tüzügele var. Tüzügele var ha? Alar daha süleşiyoruz da dün bu da. Minimayla kaça verir? 5-10'dan.
Olaveradi. Qancha birden bo'lsa da. Birden bo'lsa da. Hem ko'proq olsa arzonroq stopga yaxshi bo'ladi-da biroq, ha? Go olsa arzon qilib beradi. Go arzon qilib beradi. Telefon nomeri aytib qo'ymayli. 71 bilan 400 405. 71 bilan 400 405, ha? Evet. Tak, bu Жалал области Noken rayonu. Qaysi aylar aka? Masa. Масының өзүндө. Мына шундай болгон. Алар мындан чоң кичинекей aka. Ular shularday bari bir razmer. Шулардай бар, ha? Bir gün oldu gelgende, geçe geldi. Келгенде bir gün болду мына. Калоочулар болсом да ушул номерге чалып, байланышып билебиз. Бу канчадан бери атабыз базар буга? Бербей атабыз. Bular 60'tan beri. 60'tan beri атат, бербей атабыз базар, Ой. Азыраак койсо берип беребиз. Azırak koşsa biraz. Hop, sodаңызды берсин анда, сеч болуң. 92 миң сом. Эркек турбок? 92 миң болду. Неме бе? Транс бу. Эркектен эркек ургачы ургачында. 92 болду. Ургач экен да жана, киндик ичелек ургач экен ал. Не болду да бу? Канча болду деп, 82'ye sonra. 82 срода болду. 85 tane. 82 срода, 85 болду. Биринчи аласыз. Мына ургач турпогу менен. Enesi boz ekan. Энеси плюс боз экен. Мына простой жөндүү балар мына. 2 айда туат. Birinci balası. Бул биринчиси, ичиндеги экинчиси. 82 миң берип атабыз, 85 миң сурап атабыз. Мына уй. Өзүбүздүн жөнөкөй простой уй мына, простой ба. 7,5 болду эле булар. Yarımdan Urgaçı. Ургачы козулар мына. 7,5 болду. Жаза туат дейт. Туат же туйт.